Kublai pi baro ngap dia subha ha ka channel jonga JS Family Vlog. Tekata perlok cir cimut iklun sin, cir klunya sin, cir sin. Cir kata anak klunya denis in. Kata on sat ne berti cir mucet jurno mucet no dan ne berti. Dia tidak telai dong im. Kata cidang saja dia ni berti. Cir ti berti nak. Cir. An saja dia ni diang ni berti. Kata ciladep sajla ni berti imut chat no cir tia spon imut chat na ni berti cir kata ngladep chat yang piji cir tila chat la terong ding tayang chat sa ni tua dal oi ti berti chat sa ni tua. Cir ni ja perdo adom ne enbon ja perdo cir ni ja perdo dah kwa bibiam kwa kha ja perdo nei kha enbon kata la chat ni to tidak berti lo la bibiam kwa abam sur cir ni ladeu enbon sur nei wa enbon bibian ko abam khat ni ladeu ni sur cir ni pandi cir perlok ni so kan so ayanan we bia men kan sa komen yang so ayanan we danga dengakan kertengre kan so aye. Dia tekarnya ngal berkun video pidas new tenat subha sa share like ba subscribe lem ya channel jonga. Bye bye parlok kublai shibun.